Anak ko na. Di malayo. Hi everyone! Good morning again. Am I beautiful? See? But I'm going somewhere in Day. I'm going to. Awan. Tanyo mo, ag-travel man anti yun. Sino nga ta? Naka-trolley na ron tata. Naka-trolley bag. Luko. Diba? Hi, Minette! Batuon, napintasak. Napintas ti bigbigat ko tada papanak. Among kay nagman travel yun. Dagi talaong. Tatao nga managumsi. Kaslakin nagite kung kuna dita. I don't me man. But I so love my kilay. Thanks to Abby May Salcedo Campus for my kilay. Like and subscribe the Lash Kita of Sinait. Diba? I'm so pretty right now. Oh my God. Diba? Sino nga ta? Ano di lang si Stisha? Oh, I'm traveling somewhere with my trolley bag over there. Diba? with my so-called car. Pakita mo na inday na tilugang ko na tagtadira ko inday man ibidyon may nag-ibidyon kagto day titilugang ko kaskas gayak agtakta may ibidyon na inday ibidyon na man may ibidyon ako no data pakita mo ta itala ta na pindot ko jay ta nakita na kita mo tilugang ko vintage day tilugang hi kasja hi everyone hi this is Twinkle Porter representing Canaan. Napinda sa tilugan ko. Sino nga ta? Tida tricycle na kasta. Sino nga ta? Sino nga ta? Tida tricycle. Adalugan na nga kakastoy vintage. No di lang si Sisya. Matay naman taapas na nagiti yung pas at tao kanya nalauna yon tiduk-dukutan nyo kanya kon kasada laki din na nakarubuat akon uyawon dakon loko diba nagpinta sa ka I so love my kid so much. Hi Glendale Reyes Lagat, thanks for watching. Hi Nanette Pagtulingan Menor, Nanette hello. Hi Andre. Ay, mapana travel best. Ija ka mo no. Ay, na pag-travelan minkin ni my husband. Kasjay. Oh, yes, sino nga? Ay, hana nga pa naglaba, you know. Naka-trolley bag, nagilaba, ay, naglaing ka minute. Naka-trolley, nagilaba, ay, di ba? Hi, thanks for watching. Rowena Chansar Prieto Hara ading ko. Hello Harris. Di ba nagfab na antim napintas pa dahil tilugang ko pa dahil tipaglug darasam inday tintan. Dahil tipaglugaan namin kami di aglaba. Di ba Charlotte ne ba Nabet Sagarias. Frenny Lanyag Kawili, hello. Jana Del Rosario Batulayan. Hi Lala Kalaykay, my cousin. Hi Rosalyn. Nagsosyala mo lang nga panaglaba di pagdanuman dahil titi paglugan namin kiniinday. Darasang maluton inday dito balon ta. Yes, hi Flor Tamayo, hello. Dapat dito karnading. Hi Jana Del Rosario Batulayo. Hi Darcy Philippines Vilenya Malasig umayak tuman tatabintaron dandani aman umay tabintar ang ngab-ngab nga abon. Nagpatukar ka inda. Hi Jundumlaw. Clyde Balagat Habab, hello. Hi Francis Makugay. Hi Barang Kagawad Barang. Umayag paspasyar adita. Dar sumut anti inday nga luto mo dagita si data yung ana day tay luto nga si data nga balon. Deng. Ay di kanagdaman. Kinanta ko na. Modo yu ninaw. Ne, dasit si dayo nga kakasta. Sino da kami lang ni, tidak pagluto na kasi Kayolen. Di ba? Manang air na palpalatok edre.
Endrino, hello. Ada kay kayo linyo. Sino ta tinakaaritos nga mapanaglablabay di pagdanuman o di lang si Sisya. Aguray ka mo tako. Awaan nga ro dag pagpongpong tutururaya nga ro mo dagiti kwakon. Plang-plang gana nga binulbulo deta indaya nawaan ka ginagatan ko yung Zimbabwe lagpukpukaw dadya ka mo tinananura mo ka. Ang katakupan na tabitana ko nakit awang kiding. Di mo sumangputo no nanapanan na mo diba? Daisy Tobera Daluma. Hi, Marquez Patrick Bautista. Hi, Pat. Won, ay, ang taltal na kasi kaguchi mariahan na ka nga, ikaskasta Pagkatong nanday ta ni Antinday, sandal ko kinday ta. Apa? Aglaba. Adol. Asin nuwarta tat nga tati nagsosyal mo pan aglaba diba? Yes, Diyos ko. Ay talaga, makortap ka niya kung okay, day pa lang ka naabakdan. Kinasosyal kong mapanaglaba. Diba, Miko Tapak. Hi, Enrico Gonzalez. Hi, good morning. Am I beautiful right now? Hi, Shelly Daz Arizabal. Clyde Balagat Habab. Geek Stuff, Clyde Matthew. Thanks for watching. Hello, Mercy Taklay Dagdagan. Sino nga ta ako naman manong John? Naigid sa una yung papa. Diba? Si Sisya lang kasin. Nalawa. Ako, nangalang Amerikano dito. Ano Aba, isom na. Ay, pisangon da tapit singot tatanuki. Diba? Bella Austidelio, pisangon da. RJ, hello. Yemi Femi, hello. Shirley Daos Arizabal. Kani. Pag kunaam si ka. Judith Estrella Aspiras. Hi. Judith, ito mo chocolate ko mo itong kinkin na mo ito. Awanan makabulan ng 2 bulan ng awanan di mo lang makadanong kanya dagatang chocolate ang indig damang kanya kung kadasan sandal ka sa sapatos ba di mo makadanong kanya kung sapi damag-damag kang hindi mo din sa isnain mo. Awanan di makakadanong kanya kung kinuton nga tatatatan Picture. Lionel Hombalbas, hello. Rocky M. De Los Santos. Watching from Hawaii. Thanks for watching. Hi to all the peoples of Hawaii. Yes, ang kiday kung kunang kidit si Kamar Francis Makugay alias Muging. Hi, MJ Thomas. Yan sa bumanglag. Beautiful dumagas na parang man siya kagumatang at dagiti alcohols, something like that. Amuyo tayo sarte alcohol. Diba? Loves Precious Isigian Mendoza. Mapanaglaba di pagdanuman. Kanu di pagdanuman ti kanu karayan ti papana. Sino mo takas kapinta sa panaglaba di karayan na di lang siya, diba? RJ. Diba? Hi, Chay Salud. Daan eh. Kita mga road. Awan. When may kikano basang tutot pa kung kuna ni Crystal may kikano dinner. Yes, hi Mimi Bisquero Takderan Mendoza. Yes, darasam papa darasam. Ay, Diyos ko. Ay, yakam mo. Nyangip ipanan talaga kita ginagatang kung nagapo Zimbabwe. Plang-plang gana mi. Napanda binulbulod namin. Sa tatan, hindi mo gipulang ng detan Hindi isong untak man. Isang tingutan tataan na bumata.
bumaba ate na gumatang tikwani balon mi nga pa niya pagdanuman. Sino nga tatatata, diba? Elizabeth Campos, Kahindos. Diba? Napintas ko pa nag-agin na aglaba. I am here. Hi, friend! Ito mo na yung friend ko nga napintas. Wala, maminsam. Ala ka mong kami mo ta na nga mamadam. Ano na gito papapanami nga napipintas sa luglugan. Dada kami lang. Tima mapanagpaspasyar. Hello, Ading. Good morning. Can I buy a face mask? Ay, wala No ate. more. Oh my God. How about some alcohol? Even the smaller one. Sino nga ta? Sosyal. Ang alcohol ang panagbalabay pa ang danuman. Yes. What's that? No, the other one. Yeah? Di lang dakdak kami. No, can I have what's that? Yeah, I know, yes, the smaller one. No more, no less? Oh, that's too big for me to carry that one. No more? Smaller than that? Oh. Yeah. 39. Oh, 39 pesos? Diba? Sino nga tatata? English speaking pa ito antiyo may gumatang Apunay mo to, nawang mo the face mask.